Kaseng HSPDP kelarai ban penyang doba Primson Makdo kumukertong menyekun ya KMLE election na umsning constituency jong Kariboy district kabanlong Lasem Snem. Ya kani karai Lasem hakajingilang jong kaseng melapenlong ha umsning town doorbar auditorium hall umsning henin kasngi. Hakate kajingilang lalait banyasim benta lang do presiden kaseng uba KP Pangyang u presiden ke HSPDP Riboy district uba PB Selyang Ustad General Secretary ke HSPDP uba Panbor Rentathyang bat kiwe-kiwe. Habakran hakajingilang uba Makdo ulaang ba ukwa banyakun haki election nagabanta kaseng HSPDP namar usngau ba kaseng HSPDP kadai kaseng gabatray nagabanta kabha kamiat upat ba. Kathong jungai kalong ban thaulat yaki thaulat hayung ki bentuk yaki kam ki babit babian yaki semua ki ba la pendet biji kule hotel om tang lagi kam sarkar hari wat lagi kam company ki bahe ani company ki boleh Ka Vivek